Wow. Pa, danas Tiffany, Liv i Sheila sudjeluju u izazovu bogati protiv siromašni protiv super bogati. Ispred djevojaka su 3 vrste Nutelle. Neću jesti ovako. Riješi ovaj problem. Mislim da će biti sjajno. Zlatna tjestenina. To je bila sjajna ideja. Evo zlatne poluge za tebe. To je napojnica. Hoćeš li mi i ti pomoći? Super. Imam ružičastu Nutellu. Bravo, majstore. Sada imam ružičastu tjesteninu. Izgleda stvarno ukusno. Hvala ti! Hoćeš li meni napraviti tjesteninu? Imam običnu Nutellu. Super, izgleda odlično. Što? Moram platiti? Našao sam nešto. Hoće li omoti od bombona biti dovoljni? To nije bilo lijepo. Probati ću svoju tjesteninu. Da vidimo je li ukusna. Stvarno mi se sviđa. Imam ideju. Robote, nahrani me. Mogu si to priuštiti. Da, tako. Stani. Što radiš? Ne. Odlazi. Izađi. Više mi se ovo ne sviđa. Što? Pa, nastavit ćemo. Sada djevojke imaju drugačiju poslasticu. Pa. Što je to? Čokolada? Nemaš toliko sreće. I netko... Je, super, sretan. Je li svatko spreman? Okus je bolji nego što sam mislio. Čekaj, što je to? Žohar? Moram nazvati posebne službe. Hej, tu je žohar. Što? Gdje je? Što radiš? Ne! Misliš da je to smiješno? Nestalo je. Tvoj je red, Tiffany. U redu. S kojom čokoladom da počnem? Mislim da ću početi s ružičastom. Punjenje od šećerne vate. Zapravo je jako ukusno. Plavi i zlatni. To je savršeno, ali imam bolju ideju. Napravit ću novu frizuru od punjenja 2019. Da. Jako sam uzbuđena. Pa, je li spremno? Izađi. Why? To je vrlo zanimljivo za hej, što radiš? Da. Pogledaj ovu luksuznu kutiju. Je li ovo zlato? Mislim da ne. To je čokolada. Čekaj, što je unutra? Dijamanti? Dopusti mi da pokušam. Mislim da sam izgubio zub. Netko mi pomozite.
Što je ovo? Pogledaj, izgubio sam zub. Što radiš? Zlatni zub? To je pomalo čudno. Pa... Nastavit ću ovako. Sada je vrijeme za piće. Tiffany očito nije sretna. Shaylee je spremna isprobati sve na stolu. Ispred Liv je misterij. Možeš li ga riješiti? Sretno. Oh, kako mogu ovo piti? Odvratno je i pomisliti na to. Hef, učini nešto u vezi s tim. Imaš li kakvih ideja, droge, što ćeš učiniti u svakom slučaju? Već je zanimljivo. Sprej za zamrzavanje. Što je to? Sladoled? Je li ovo uopće jestivo? Znam. Ovo je medena žele. To je dobro. Liv, kako ide? Vidim. I potpuno sam spreman. Okus jabuke. Okus grožđa. Stvarno volim grožđe. A treći, mislim da gorim. Što, ljuta Coca-Cola? Kao, to je bilo ludo. Ali moj sef je sada otvoren. Moramo čistiti ruke i stol također. Cure, pogledajte ovo. Pritisnimo ovaj tajanstveni gumb. Ništa. O ne, što je ovo? Trebam kišobran. Kakva noćna mora. Ovo je grozno. Ide ravno u moju veliku čašu. Uspjelo je. I evo posljednje runde. Naši natjecatelji će morat probat čips. Shayla je dobila originalne Pringles. Liv ima vrećicu srebrnih, a Tiffany će probati skupe čipsove. Shayla, što misliš? Tako su ukusni. Obožavam Pringles. Što je to? Žohar? O ne. Sada je moj red. Ovi čipsi su tako lijepi i ukusni. Hajdemo uzeti još malo. Je li mi ruka zapela? Može li mi netko pomoći? Hej! Trebam pomoć ovdje. Što ako ti platim novac? Nema problema. Pogledaj što imam. Ne! U redu je! Hej, mislim da ti više ne treba pomoć. Sad ću probati čips. Da, vidimo. Nije loše. Što je ovo? Gdje su moje naočale? Mnogo bolje. Djevojke, vratite ovo. Sada. Mnogo bolje. Ukusno. Ljudi, obavezno lajkajte ovaj video.
Ostavite komentar ispod i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal.